العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نؤتي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna itukbal na to insa laggo puji iman sanglit pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Salta salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amuin masih yari kita nyu hatiranan simpagpatumtum piatumtumi in tiap-tiap sulakan sin nagdaraawa nagiiman pa Allahu subhanahu wa ta'ala salta miyamagad hapang Hindu sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dena sabab yato mga katay manghuran na muhaagam Islam dan aidin iban taufik sin Allahu subhanahu wa ta'ala harumini in mga pagmiting-mitingan singkitan nyo atawa ka amuin pangadjiun singkitan nyo harumini din haidin iwan taufik sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuna in sura kialukis halaw singkitab niya mahamulya amun pagtawahun sura Al-Hujurat hamaudu singkitan nyo amun pagtahun pagkarugan sin kita, pagkakitaan sin kita, aun waktu in mga parkala ini, parkala, bukun na parkala sin tiap-tiap sulakan, den hamanu siya, manudsud siya maun paparkala yaum. Karena imasa na to ini, masa subay kita nyo maayad, haagama na to, amin agama, diara sim mga kanabihan labi aula agama amin piasampay ka tanyo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amuna impagtahon muna ari pakitan nyo makatto paluon sin ayat halawm na sabut niya amun pagtahon mga asbab si mga pagtakon khilaf amuin pagtungkakali aagama Islam. Iban si mga kapirigluhan niya, iban si mga kamudaratan halom niya. Muna jeta si mga sila ahlul ilm impagtakon pagtungkakali kasubay tini kahatihan atawa ka impagtahon khilaf laung sin Arab subay tini biya mga kahatian manguno tuod siya ini atawa uno manjari kasya ini atawa ri kasya ini manjari muna biyahaki sin mga ulama paruang kapahaki tiyawag nila inhambuuk kapahaki amuna impagtahon nila khilafut tanawwu khilafut tanawwu impagtawag kanya. In khilafut tanawwu in ini wala siya nakarugtul haaturan sin sara sin agama Islam. Kalna tumtumun na to in agama Islam
di kakausan tanggungon sin tiap-tiap hambuk manusia insuway siya pagsama-samahan. Pagsama-samahan siya sin nagdaraawa amuin nanggakayunggong haagama, nanggakayunggong ha Quran sin Tuhan na to Rabbul Alamin, nanggakayunggong ha sunna sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun imbahagian hikarwa amun khilaf pagtungkakali, amu ini impagtungkakali liangan cinsara. Amu sa liangan cinsara di manjari mahambuo kimbaktal iwan simbunal. Sabab impag-atubang sing kasabunnalan iwan sing kabaktalan timindug sadjen adlaw kiamat di ini manjari mahambuok salama-lama. Biya sim paghambuok di manjari mahambuok imangi iwan sim marayaw. Ini manjari hambuk manusia immahambuok tuun kanya imangi iwan sim marayaw. Sabab ingkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay yuparrikuna bainal haqqi wal batil. Na amin din sabab yatu insya Allah subhanahu wa ta'ala aminin mga suy-suyon sing kita nyuren ha taupik iban idin katuk tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala harumini. Dena sababatu siyabut pakad dakara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi asbabun al-khilaf wan naja. Siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala laum sing Quran niya. Impagtakon khilaf iban sim pagtungkakali. Pada karab fi suratil Hujurat wahdaha siyabut siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alawm sin sura ini amuin mga perkala sung nato sabutun salasata asar sababan min asbabil khilaf wan naja. Hangpu tagtulon ng mga kasabab-sababan maaunin khilaf iban maawon impagtungkakali antara sin mga sila amuin manusia piapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dena sababatu insya Allah subhanahu wa ta'ala sabutun na to in mga kasabab-sababan niya ini iban sin mga kapirigluhan niya. Iban sim mga kamudaratan halawm niya amin biyayta sin sura ini iban sim biyayta sim mga sila ulama ussalaf amuna im mga sila kaimaman sin kitan nyo amun na mamugpug ha Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naway ha pamaham sim mga sila salapul ummah. Muna parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Muna imyukhatab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga bariman. Iban tumtumun na to imbar iman hatungod sim panawag-tawag sin Allah ta'ala maumpaagam Islam. Di sila pagtaabitun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wayroon na pag-iman nila. Sabab inta wayroon pag-iman di daya magad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inta uway pag-iman di dam magad hapangindo sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dena sabab yat intiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala muna mga bariman. Nag-iiman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iiman pa Quran sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nag-iiman maun pa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amun ni impag-iyanun, amun mga tiap-tiap. Biwunnal nila impag naiksaksi nila. Muna insimaksi kita hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwat simaksi kita
bunnal tuudin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasul iban Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna hindi mabunnalim pagsaksi ta. Bang tari muna-munari kahatian unu imbiat batta. Salta bang ta kahatian nimbiat batta amun pagsaksian tayaun. Waktu kita imian ashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Amuni immangat tiyawag sin Allah Ta'ala halom sin Quran ni. Amun biyta hasura ini amuna insong natu pangadjiun harum ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu mga beriman, la tukaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Ay ayaw kamu manguna-nguna, ayaw kamu mangliulakad, asara sin Tuhan, iban hapamandu siyampay sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabab impag-una mo hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impag-una mo hakawayaan sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambukan sabab din ha mga hikawa talsim pagsahadat to pa Allah, ambukan din ha mga sabab ni kawa talsim pagsaksi mo pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Narena sabab ya tu biandaan kita sin Allah. Biandaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran ni maha mulya. Tiyawag ni mga beriman. Namun nanununggali impagsaksi nila hakatunggal sin Allah. Tiyawag kita sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mangbunal impagsaksi tamaunkan niya. Sabab di mabilang impag-iman tamattan pa Allah, di mabilang impag-iman tamattan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ang tari bunnalun ilyaptik sindilata salta di tabunnalun tasdikun simpangatayanta inlyapal sindilata salta di mabunnal siya bang di siya rumagbos hakakahinangta. Narena sabab yatu iyan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, la tukaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi, la taqdu amran duna amrallahi wa rasul. Ay ayaw kamu manghukum sin uno-uno na hukuman, amin manguna-una kita rin hukuman sin Tuhan. Iban ayaw kita manghukum sin uno-uno na hukuman. Den habiyay ta ka tu siyampay ka tu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min syara'i dinikum. Den ha mga sara aturan sin agama na tu Islam. Sabab pagbantang ta sin sara, impag-una-una tahasara sin Tuhan. Impag una-una tahasara sin Rasul amo yan mga sabab. Din ha mga sabab magpakay ng imanusya sin pagtawagun amin pihallian kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na inhinang bid'ah agama. Kandain Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag ka tanyo. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdin addu alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sabda sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Halli kamu, anib kamu, simparkala muhdatsatil umur. Unin pagyanong muhdasatil umur amun parkala haagam Islam. Parkala haagam Islam. Adapun yung parkala pagdunya nabukun yan lamud din ha mga biyayta sinsara. Aminin subay
bang kita magtanong mga subo pa kita haukuman, mga subo pa kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa tumangad kita bayta sin Rasul ampa kita magtanong, atawa bang kita maghinang sin mga uno na hinangon tahabukum perkala haagama in tumangad pa kita bayta din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kansa in kaaunan sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghijra din ha Makkah harap pa Madinah. In kiaratungan sin Rasul alaihi salatu wassalam amuna in mga tao Madinah. In kaaunan sin tao Madinah panday pandikal sila magtanum hulma nga hamasa nato bihaon. In panganan si mga sahabat sin amim panday pandikal magtanumat to. Di mabunna, di masa im pagtanum nila mang sirari lumabay mga subha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Rasul alaihi salatu wassalam kan nila, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mga tungod lang na parkala sin pagdunya nyo, labi aula im pangingat nyo rin kako. Labi aula long sin Rasul alaihi salatu wassalam im panghatin. Sabang perkala agama di manjari muslim manguna-nguna hawaita sin Quran, di manjari muslim manguna-nguna hasara sin Tuhan, di manjari muslim manguna-nguna siya hawaita siyam sin Allah Ta'ala maun pa Rasul alaihi salatu wassalam. Sabab impag una mo hawaita sin Quran mahinang yan sabab muhdasat, atawa mahinang yan sabab hikarugtol mo sin sara sin Tuhan. Mahinang yan sabab ikalayo mo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang yan sabab inikalayo mo hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang kaula kalayo na hasunna sin Rasul alaihi salatu wassalam, nakalayo na kauhawaita sin Quran, na amunatin masa amunatin waktu laung sin Rasul alaihi salatu wassalam anib kamu wa iyakum halik kamu muhdasatil umur perkala agama. Hukum perkala pagdunya. Sabab maita ang kanay mga ulama sin agama na agam ulama ul Islam amin mga sila salafus salih. Mayroon din kanila maghukom sin perkala pagdunya amun imian sila laun niya aum bidaah marayaw iwan aum bidaah bukun marayaw. Ampay mga pukahain paghinang impagyanon nila wala amun nahinang sin Rasul biya sin masa na to ini wala in Rasul nakasakatlin, wala in Rasul nakasakat kapal. Talaw niya ini bidah sana. Napukun ini bidah sana. Sa wawayrong bidah sana. Uno yung pagtawag si mga ulama. Si mga sila pukahain inilaw na masalihun mursala. Masalihun mursala. Impagtawag kanya bukun siya bidah. Adapun yung bidah ubus na bita sin Rasul alaihi salatu wassalam haagama wa iyakum mamuhdasat fiddin. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Sabab in kata muhdat amun maano siya nang liulakad hawaita sin Quran, nang liulakad hawaita sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun nanguna-nguna siya nagbutang sara din hasara biyantang sin Tuhan. Nanguna-nguna siya nagbutang sara hawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyat tim mga sabab. Narin ha mga sabab amuin manusya jumatu inamin parakala mahinang sabab jumatu haagama Islam bang sila mangliulakad na hawaita sin Quran, mangliulakad na hawaita sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam piusakaan niya kitan sin sarayaw-rayaw pusaka. Amin pusaka di na kau malaung salama-lama hakabuhi muran di hadunya. Mahinang musya paduman, mahinang musya ilaw,
mahinang mo siya palitaan hakabuhi mo riha alam dunya, labi aula mahinang mo siya ilaw, labi aula mahinang mo siya abugaw, dito haalam barzakhiya, haalam kubur, haalam tigidlum, haalam di na kau makatawag, isiw-siw na mga manusia, masuok pang papangatayan mo. Biya na sitimyan kau, yama mo, hina mo, at tawabang kau nakura, amo na intindog mo, way na makatawang kay mo, malaingkan, amura imbaran mo. Naunin ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum say'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Binin kunalaw niya kanyo indwa parkala, bangyo baubukan, di na kamu malawong abayta, di na kamu malawong din hadunya dagpak paadlaw akhirat. Amuna in Quran, amuna in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil na sabab yato, may tayong manusia, yaon ng biyabog bukan niya amunin Quran sa makasiha pasiha Quran. Sabab niya aun waktu in Quran, in amin bayta sin Quran, halom sin Quran, amin bayta sin Allah Ta'ala lom Quran yaon, mangliw lakat siya. Di siya murul pakabayaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. May taimano siya naggugulal iniyakad nila amuna in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa pangmukitaunin ninang nila sulang habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mayta nangunahi sila habayta sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampin Allah Ta'ala biyaitaan yung mga sampurna impag iman. Biyaitaan yung mga sila hasupaya mabunal impag saksi nila pa Allah. Hasupaya mabunal impag saksi nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain pag iyanun sin Tuhan haayatini, ya ayyuhalladzina amanu la tukaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Dahil na sabab yato rin ha mga kapirigluhan sim pagsulang ha ayat ini, muna lang sim mga ulama hikaisa, mahinang sabab tuptahu abwabu sar, mahinang sabab maukab ing kangian. Asabab sim pag-una-una sim manusia pabayta sin Quran. Pag-una-una niya rin haukuman sin Tuhan, manguna-unahin siya. Di siya tumakat mangunin beta sin Allah Ta'ala ron na sadya siya habayta yaw. Sa manguna sila habayta sin Allah Ta'ala iwan sin bayta sin Rasul. Ang pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magporuntungan, ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum tuflihun. Pagtaat kau pa Allah, pagtaat kau pa Rasul, la'allakum tuflihun. Hasabab sin pagtaat niya pa Allah, mabunalin pagsahadat matukan niya. Hasabab sin pagtaat mo pa Rasul alayhi salatu wassalam, mabunalin pagsaksi mo kanya, la'allakum tuflihun. Murah-murahan lang sin Allah. Doon, hayan, hapagtaat nyo pa Allah, hapagtaat nyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, magparuntungan na kamu dunya iwan adlaw akhirat. Yeah. Dahil na mga sabab yato, impagsulang habayta sin Quran, amunin pangunang-una hita, habayta haukuman sin sara sin Allah Ta'ala, mahinang sabab, tuptahu abwabu sar, maukab, impagyanun, kangian. Watatamass ma'alimul haq, mapinda ing amuin kahalan sing kasabunalan, dalta mahinang sabab lumanyut ing kabaktalan. Ini karuan niya long si mga ulama,
dalilun kamilun ala da'fil iman wa qillatul muru'ata. Impagtulang taha ayat ini, amin mangunang-unang kitab Allah Ta'ala ibang para rasulnya, inyan dalil cukup manunjuki bunnal tuud sing kalam masim pag-iman, si Muslim. Bang cari magtaat mag-iman campurna pa Allah, bukun cukup impag-iman niya pa Allah Ta'ala. Amo sa magtaat siya pa Allah Ta'ala rin na sampurna uning pagtaat niya pa Tuhan. Atawa sumaksi siya pa Allah Ta'ala rin na sampurna uning pagsaksi niya mato pa Allah. Iban, simpagsaksi niya rin na sampurna un para Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan alamat sa laggu-laggu kila isin amin kalamma simpag-iman wa qillatul muru'ata. Ini karwa alamat cintau. Biya amin pagyanun qillatul muru'ah. Kulang. Mang mangari ka tuin pagyanun qillatul muru'ah amin mga tao. Tabiya yaun hanggatus tabiya. Bukum ba marayaw ilaku tabiat. Nagdarasin amin tabiat piil palangay bukun marayaw. Asabab sin amin pangatud sin cara sin mga manusia manguna-nguna hasara sin Tuhan iban hasara sin Allah sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im mga biatu taong simbaha sa tabiun halipulu pa Allah killatul muru kulang itu kulang india mga pangaddatan nabiya dasan cintao. Amun di siya magkahakat simbayta simmaat niya nabiya bukum biya mga sampul na inlaku tabiat niya matto diyan di siya magtaat habayta sin ama niya pamarayaw ataw habayta sin ina niya pamarayaw na yung mga bata biyat to pagyanun qillatul muru'ah amun muru'ah ini amun pagkatauha amun saksiya sin tao amun laku tabiat amun mga pagkamanusya sin manusya na yung tao, malaraking pagkatao niya. Bang siya sumulang pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumulang hakabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, insumuno kanya rin ha mga sabab sin pagsulang ha ayat na sabut tayaun. Yubastiru sahibuha bi'akibatin wa khimatin wa adabin alim. Napapagkugkuyakun sin cara amin nagtaghinangan sin amin pagsulang niya pagsulang amin pangunangunan niya pasara sin Tuhan amin magbayta siya sin cara sin Allah Ta'ala sin bukun na to sara sin Tuhan atawa magbayta siya maghinang siya mga kapandayan niya awala na siyara sin aham Islam na inyan in akiba in natijan niya wa khima wa adabun alim amunanin mga sangi natija haadlaw kiamat siksa sa laggu inamin natija ha mga sila sumulang atawa mangunang-unahi habayta sin Quran iban habayta sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insumuno kanya dahin ha mga sabab sin pagsulang ha ayat yaun tudayyi'ul hukuk wa tasilu li ghairi ahliha wa mustahaqquha na malawa na yung mga kapatut yaun di na siya hikatunay tagmustahakkan niya sumampay na siya pabukun tagdapukan niya na dahin na mga hukuk yaun amun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muad ibn Jabal. Awaktu siya iyasu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muad, atadri haqqullahi alal ibad? Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Inaki si Muad ibn Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muad.
Kaingatan mo kalon na bang uno. Inha, ingkapatutsin Tuhan doon ay ipon niya. Uno isab ingkapatutsin ipon doon ha Allah subhanahu wa ta'ala. Laong si Muad, tupot laon niya Allah, iban sin Rasul niya in labi makaingatkan niya. Nalaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqul ibad ala Allah wa haqqullahi ala ibad. In hak sin Tuhan doon na ipon niya ay ya'buduhu wa la yusriku bihi say'a. Dan ha mga kapatut yaon, sin Tuhan di ka to, in subay kita magtag-ipon. Tudjumatukan niya. Di ta siya hinangan limbang. Di ta hiarapin mga pag-ibadat ta pa mga taong yamatay. Sababi mga taong yamatay yaon, mangbukunin nagpajatukan nila buhi, narisaon sila hikalubong maong palong singkubul yaon. Mangbukunin nagputuskan nila aming mga tao buhi, narisaon sila maputus. Mangbukunin nagsambahayang kanila yaon tao buhi, di saon jumat masambahayang. Uy, namita ka mga yu maunkan niya. Nenyan. Liangan sinsara. Sabab hak sin Tuhan. Doon na ipon niya rika, tutan niya magtag-ipon kita, tudjumatukan niya, di ta siya hinangan limbang. Ay maana, impag-ibadat tari tahiarap pakain. Di tahiarap pa mga taong yamatay, di kita manjari mga yu mga taong yamatay. Di kita manjari magbasa Quran ang mga taong yamatay. Sabab may ta. In Quran yan sara sin Tuhan. Aturan sin Tuhan. Aturan sin pagparinta. Aturan sin pagsambahayang. Aturan sin pagpuasa. Aturan sin paghaji. Aturan sin pagjakat. Naampain taong yamatay. Di naman siya, wayro na pagsambahayang. Way na pagpuasa. Way na pagjakat, way na paghaji, way na ingkatan. Dahil sabab yato inaturan niyang bukon parakan nila. Inaturan niyang biyantang sinsara, pamanga sila taubuhi. Dahil sabab yato, nabangimano siya, mangliulakad na habayta sing Quran, manguna-una na habayta sing Quran, hambuk katurin ha mga sabab. Imano siya, makaharap ng pag-ibadat nila pa mga taong yamatay. Pagbasa Quran, ibadat na makaharap na pa mga taong yamatay. Ninyat to bukun din ha mga aturan sin sara sin Arab Islam na to. Na, amuyat to. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kam Muad ibn Jabal, adapun launin hak sin ipun ini dito ha Allah, Allah yu'addibahu man la yushrika bihi say'a. Kapatut sin ipun dito ha Allah in subay nyari ajabun. Isu hindi magsakuto matukan. Isu in ibadat niya wala niya liamuran sin pagsirik. Isu pag-ibadat niya wala niya hiarap maong pa mga taong may matay. Isu pag-ibadat niya wala hiarap niya pa mga nunuk. Sisim pag-ibadat na wala niyarap pabulan. Sisim pag-ibadat na wala niyarap pasuka. Wala niyarap papiapanjari. Sa hiyarap niya tudjuhan nagpapanjari. Amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Qudsi biyay tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ibni Adama, laula balagat dunubaka ila ananis sama, thumma stagfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibni Adama, laula ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bihi say'a, la ataituka biqurabiha magpira. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi bima yarwi an Rabbi azza wa jal qala ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibni Adam, ya kau anak apu Adam,
Amunan kita ini. Anak kapo sin Adam. Manusia. Anak kapo Adam. Ya ibni Adam, tiyawag kita sin Allah Ta'ala. Laula balagat dunubaka ila anan sama. Banglaw niya miyabot impardusahan mo. Ila anan sama. Limiw pasimpitong lapis. Nahipo pa indun niya ini. Tumastagpartani. Gapartulaka wala ubali. Tatkala lungsin Allah. Mangayo kau kaampunan kako. Ampunun tarako. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Di dahin Tuhan magmahi. Bisan pa kau nakapagsirik. Bisan pa kau nakainang sinuno-uno na sa laggo-laggo dusa. Tatkala kau. Mangayo na kau kaampunan pa Allah. Magbalik na kau maun pabalita sin Quran. Magbalik na kau maun pabalita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na kau mangliulakad hasarat sin Tuhan. Di na kau mangliulakad hasarat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabab impag pangliulakad mo, amin pagkabtang mo pa Allah Ta'ala. Amin wala di bukun kabayaan sin Tuhan. Impangniulakad mo para sul bukun kabayaan sin Tuhan. Inyan liamot sin mga ulama. Dahin ha mga pagkianun. Antakulu alallahi ma la ta'lam. Antakulu alallahi ma la bila ilm. Innama harama rabbukum al-pawahisa ma dahara minha wa ma batan. Wa an tusrik billahi ma lam yunajjil bihi sultana. Wa an taqulu ala Allahi ma bila ilm. Amun ay magkaptangan kita pa Allah Ta'ala. Ini away rumpang hati ta lamudjat tu. Nalongsin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi. Di da siya magmahisin dusan at atat kahala kita. Magbalik pakabayaan sin Tuhan. Magbalik kita pakabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasyugpatan, ya ibni Adam. Laula ataytani bi qurabil ardi khataya. Thumma lakitani la tusriku bihi say'a. La ataytuka bi qurabiha magfira. Ya wag ninsab sin Allah Ta'ala anak kapo Adam. Ya kau anak kapo Adam. Tatkala diahan mo kusimpartusahan. Talta wala kau nagsakutuhang sulag unu-uno na kaku. Laung sintuhan na to Rabbul Alamin. La ataytuka bi qurabiha magfira. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tihilan tapakaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaampunan. Biya siluag sin dunya ini. Atawa biya siluun sin dunya ini. Kaampunan. Irihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narena sababiat to amuyat to mga hukuk. Dena sababiat to mga palanggungan sin kami haagam Islam. Maray biya mga masuok nin waktu. Tumari kita pahika ruwa kawaunta. Aum payawang biya maniuk tiyo. Tanda kuman hangkaray. Tin ha mga sabab. Sin amun maawun in khilaf. Su'ul adab. Su'ul adab. Ma'aman nahistahikul adab. Amuna im pagyanum. Amun di kau mag-addat ha mga tao mapatut pag-addatan. Di kau mag-addat muna pa Allah. Muna maun pabayta sin Quran, ibang bayta sin sunnah. Labi aula pa mga kamakulangan. Amuin nakalaggo. Amuin nakauna rin kayo mo. Atawa amuin mga kaulamaan kita. Kalna doon karakan taing karayawan. Impagpatikupo. Ha mga sila kaulamaan sin kita. Amuin mga kamaasan. Sabab diyan doon kanila imbarakat. Sabab yato daung sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ama na sin hadith. Isiyu hindi manglaggo. Ha mga kamaasan. Kaulamaan.
nagdungan sin pag-agama inyan bukon din ha ummat ko. Ngare na sababyat to inhambuk sabab din na sababyat yun Allah Ta'ala miyukatab niya in mga manusi amin miyat to para Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautan nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun adzim innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau anda ma waktu ruha ing makontinue na to at insyaallah murah-murahan pia pagbarakat ka to tanusin Allah ta'ala indumini bang au mga kaptangan nakasiha din haway ta sing Quran iwan nakasiha din hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nenyat tu wairu lamud sin Allah ta'ala iwan sin Rasul niya inyat tu rin hambuk tay mahud niya tanda sin amin kalamma sin kakulang sin panghati na murah-murahan yanugharaan kita sin Allah ta'ala ilmu iban sin amin pag-agama matan iban taufik din kanya amuin makat kita nyo di kita nyo manguna-nguna habayta sin Quran iban habayta sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bang aung timugdan inyat tu ukun din hakapandayan kami sa inyat tu taufik din ha Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan salam dua amatun kanyukatan salam dua ang mga sila hatiranan nagdurungog murah-murahan yukab sin Allah ta'ala katuk tanyo ing karayawan iban tambulun sin Allah ta'ala katuk tanyo kangian din sabat tumubtub na rendi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ila ghairuka wa ba'du wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.